Hello, hello. ATM channel viewer ro si na bon chawin ka hin welcome so ke kidove. Tu ni hi chi doctor hegin le PP ki ho na pen hi ani ve hi tivin. Tu poi mo ta kha seiding ka nei. Hi chi ini ki ho lim diwa hi. Azi chu hi chi thu he ki sei lawa hi le vai khunong le ipiji ai ta bang thu hi ai ni hil chin thei lo ham ti ni khu khat hong long ding ka mo hi. Ya chi sei te te diwal ha hi in. Phati ke cha ini ki ho lim dingo. Aya chu doctor hegin athupat ni spiritual context sa apat good in hiji spiritual context sa hin pat good pen to serious ta ila ngai spiritual context sa hin pat na kukite gal sa ding dan lampi hi a hin bol gun he mai hiji pen to tu nia lagau thu dol na na chu gyal nep theo hi poi hiji chung chang thu cha ya chu pipin long opening remark ngai hiji ya hin sei cho na phate ke chang ga ngai ti be ama spending chi ga ngai ti bin ka video hai abula pa achai change hoi ta na ngai su ke ki ka hin tem bin thu poi mo ta ka hin sei ding ai ani ngai ti ve pp in ep ach talk show hi a hin bol ham chuting ta le doctor hegin ep ja mordecai movement hi aphu do ham hi ben so pp in opening remark nga bol dan hi asai hi ka ngai leo chen pute pate ho in gel ko na zalin biblical context na pathin lung de ya itigal sa di ham ti ang gel sing lai win hukizo mordecai group hong ke form win ka ki pa pe se zenga tuni akiman sa ka ga mo chan kalong thima ka me sa le leng ine ko hilo le bi ta ta han again the na ho ati het mo sa gam ta win song le am ho loi ko mo wa hita mong kain bon bi pathin lung de hin te ti song ka ta sanin bi se okay isa so ke chana Mordecai movement bu doctor hegin aphu do hi biblical context le pathin lung de ya ku kite gal sa na ding ti chu pp in opening remark a talk so na in bol chu hi ya chu biblical context a hin ti ta ya chu christian kiti yo sin chi hi phate ke cha even nga hi bible thu ong kiti jing le mo ta san jing hilowin jesu krista min ong ki pat jing ai le mo ta san jing pa hilowin pathin thun ipiti sahinam ti pa zo hi het masat ding aye chu worship kiti hi ipi ham worship kiti chu pathin thua ummi kiti music ga tum ding wa choila ga sa ding ga taw ni lum lum ding wa choila sa ni lum lum ding thilpha ga bol ni lum lum ding ti hi channel khat hi jong le true worship kiti chu akepat na chu thu ai hi chu thu chu ipi ham bible hi ya chu pathin thu ni pi se ya pathin thu banga thu ka se nam pathin thu banga ka christian mi kula ka ta san le ka chi pi hi ki tu he nam ti pa hi true worship akipat na hi jingai ya chu worship ki ti a way of life ong ki ti lo na chu he na ya chu tu nya hi ipu pau hegin in mordecai movement hi biblical dungzui le pathin lungdei bunga gal sa na dinga ti pen hi biblical ta ba hi nam ti hi vet diu ka de aya chu ipia chi kho seilwa kho ka sam aya chi gam sung dim mun isa su kevin tu la imusu kevin setan na satal hep na hui pie za ma izit eve inung ima zo sia hi inam pumpiu aba chai gut lai tai ipiti he theu ha aya chu pathin ama ta le tu la ong nge ti te hiu he tu a hi chuna very de ipia gim nei cho serious ta phat ti nai cho na ga ti dinga chu sipai bang hi lew na sipai bang hi lew ileng pau khat ong nge ai lo le army general pau nge tia le mi yo si serious ta ngai cho hi chu banga chu to hi gmf di te ai lo le thilo iti holoi chu lei tu la ipathin pau nge ta le mi yo si kin dot ngai chu hi chu pathin he ka ti na hi lo pathin he a hin ti ta yo chu pathin hi ta ba hi nam ti pa chu wedding holding ini ti jingwa ini bol jing tu ching ge hin chi piu che in pathina hi lo dan thil ha zo hi dan ki lep na bul pi hi dan satan na to na hi dan anti christ na to na hi dan ki chen ta imu veng gong jingwa in sei chin jingwa hi cha kon ki veng hi ti ve na thil na to na ila wa ki chen ta no me satan na sata in mit mu chang tan a ki chi me hi chen pathin thua ding ke phut chai tevin ita sannaw ki vet chili tevin pha te ke cha lep nai la lo ni divin ei ho pathin thwa ki veng hi ti ve i hin ti jing mai chona hi chimuna ko na hong ki bul phu pa chun tu nai mordecai movement a hin phu do
patriotics ta ahi inam pumpi galsa ding nan lampi ain ko mo gone ya cho hi che galsa ding nan lampi ain ko mo go pa hi a ca a phai ka ti go nei po in a ca phai ka ti go hi lawai ain la tunia biblical context dung zui le pathin lung dei banga ya thu apat na movement apat gut ja chu hi chu tunia phate ke cha careful examine ibo liwa hi mi piu si ka hintip nom ne we hiya chu khunung ting le hita banga hi aini ki hil kha am lo ja kan bui hitai ti lo na diwa chu chi phat kan lai ai chu doctor hegin in chi se hi khunung ting le ita banga hung lung ding ham thil khat umai in ichi hi agi maung gim nei ding in hi chu hi chia chu mi pi tam ta hin hi ta bang thu hi ene ki hil lo ja kan het lo iti na lo diwa chu serious ta tu na chi kan sei gune ya chun na kulu na khangu do bin lang video ha pat apa achei changen ni ngai diwa aban ka hin sei ma sangai doctor hegin gal sat ding dan Mordecai movement a kona gal sat ding dan sei hi ita bangai sat diu het yam ingai saw yong la ga ngai ki ti be khat be ipt hin panam ga ngai hi ti be ita bang type a gal sat ding a sei na ham pathin lung de a gal sat ding a ti pen biblical context dung zu ya gal sat ding a ti pen chu bi ham ga ngai hi ti be po tu ben ni ko public movement ki ti hi ti ham ken wang it's a way of life sepen ministration ki ti hi it's a way of life ki no me tu ni ko way of life jingkana thozong le sepen ministration na gelding bunane zong le na gelding nanu ko zong le na gelding nana to zong le na gelding sepen administration ni hol pio ma ye I hin pio ma ye I hai se zong le gelding je chu ki ti mu lo ba hi le mi hem khat ni na ding ma hi hin lo rim palo hi mi sa keo Nagaland hin gamdang dang azong Meghalaya muntina zong min e mak tau be ima banu bright lo be hi is a hi tuni ko chance ne hi ko ima mo ga hi tuni ko gam tum na dinga chance ne hi su bang lo dingu ingol pi dingu I hin pi dingu sepe administration hi the way of life you ding hi the way of life is something who sao zong hi it's a part of movement hi sami ko sao ai da ki serious in some asawi tham kha chanin do itubola some ko sao ham ti hi reminder hi I tau tum zong le gil thai na ki tawin pathin hinga pokai ka samo sao sa hi be tin zong ki taw thei tan ka get thei so be so be ka samo sao masangin iza kai na bol thei sepe administration ni peloi loi be nang ma ho ka hi be ka hin lo ka po su ti lo wa he ta ki phin na a ki manga I chu I bo jing la ya mi hon a hin be ting le sam zo se ku ki zo cha te sama sa wa he le koi ham ba noi bo ding lo be ti dang sa lo ding a ti teng le tu sim lo e ki sing kan te na chu ho se ngai ka lo mi le kha bu chen ta po ki bo ni ti teng le I za in government of India in e ki hen mo sa zo le ba noi ni tu an se this is public belief and this will happen it's a chui mu te te do he I kilung to ba a hi le I serious ba kilung to ba he le kilung to ve sa na chun le I serious ne ve sa na in pasal zo sin sam ki hoi sao to sao itin a khwai le me zo sin for to te chuting he le no one can stop us from us getting separate administration even bigger than that this is our resolve this is our commitment this is our conviction Ichi is public movement ki he me too say what about nom dok setting ni boy kini pi ka bol thayam le khai lo ka hi jong le itiam ka bol thei di sei ka ngai ding lam khai ho ka ta san ding ka taw pe ding jing ka ni la se administration hi kalunga ka gel jing ding isi to ki hona ke ma go ka sim phat ding company ka hi le ka molding kai ni mom ding che ka hi jong le apalo na ka he da ka nam mai din ji ka mola ka ki sitting apatin ding do ni ko ka manding ichi chu ke lungge labang public movement ni ki chi hi a way of life ding a hi really the bola plakat the bola mi to ka kina awang su apun mo koi ka ti hi ken wa mi mal cha hi public movement chu a way of life a way of thinking a hi ding hi is hin something hoi sau ke pasal zo se uki zo pasal zo se pasal ne le something hoi sau ko sau san wa atam chana hi struggle wi gang ding som is suffering wi tom che ding hi chini ka ta sa ni try you pay I will not fail that I believe purin zale som zakhale som bel ka hitaw we sam hoi sau tu naw te ong bola ki che mo ben na katam che di tam che hong join loi ben pang ko moi tiu ben chi hin man ma gan di bol ta bangin ako jong le non cooperation movement bol tiu be ako zo le
ipipiham amwe iti chu India government in ani thita way of struggle hi kakipai Isa su keus na Dr. Haginin Mordecai movement biblical le pathin lungdays ako na kugite gar sat dingdan asay dan su isa su ke tawin separate administration kiti hitu le to adinga kukite ibui naw le ingai cha tu pi penu chu in he chu aman chi main point lai ta chu amat cha hia I mu ozong le ian ni ozong le ikitho pe ozong le nai to pi pi bol pe le separate administration chi ilung wai vap dingu I hin pi dingu ingol pi dingu hi chi no le hin lo ta poi ati so ting ta le hi chi Mordecai movement hi Mordecai hin khwa ko na ama suffering dan le Juda nation liberation ang kimudo dan ho kitchen ta hi cho ako na cho ama hin inspiration ahin channa na hi chi movement ahin pudo dan thu se cho hi chia Mordecai movement ang unique di sat na ding chu iphem itia hele pasal zo sin sam ki hoi sounding no mai han jang I thele sam ki ho tor ding ati na koi tong koi in bol du hamang chala ki hepo in ahin la tu nya hi ama thu si ho chu asia phayong ka tinom po in aya chu mihim khat iya le chun gamtum kha idal tinga le chun lampi za chung any angle chu gamdal mo po in he chu exception su ke hi aya chu ngol na pen ngol thang hui na pen ai min gam amu su ke in hi chu banga chu tu nya jong ama no ain ge lai le hi jong chu ama ideology ko na thil kilom ta ya chu ain sei jong tin thil phata chu hi ka sei sit pi nai ma cham po in tunia ama tu sei hoi asi apha imacha ka sei ding om po in a hin la inspire ong chan na pale na ong ki bul phu na biblical le pathin lung dei a hin ti pa hi tuna hi zo hi re-examine bol pi ding ka dei zo hi ya chu mi pi zo sim phate ke cha ingai so ke dun ka tim no min a ye cha ma hin a way of life dinga to separate administration tia a hin bul phu tu hin ama background a core belief le a core foundational faith ong ki bul phu dan pa hi ipiham Dr. Hagin hi nungbat hi tivin hi cha ko na chu in se ke dio pu Dr. Hagin hi het su ke dio ka ta sanin igam sung wa dinga pathinin mosi ho ni man cha tabanga na Amos Hosea thim gau Elijah sorcha zon solcha pol ho athu thing ji dinga ni man cha tabanga tu khanga ninnunga dinga pathinin Dr. Hagin athu ji dinga aman cha tabang pa chu a chu asei do hin hi chi leitu la ho hin ya chu pathin lagau thing pi mi pathin thu ji do pa ke man ka hanai kiti pa hin ji pa chu ki he ama hi ya chi wat ti ngai le biblical dungzu ya Bible ani ji ho zo si to hin reng khat level ki koi pa chu hi ai hi lo chu ga se da ta di ti na a hin la amo ta san nong ya hi chu hi ai chu ke man ke henai ki ti le khabu ki ti hi tu le to adinga Bible sanga chung nung zo ge lai tai hi ji chung ki sei kit le moron don na sei in ti kit diwe bon chaw sei su ke man ke henai ki ti hi Bible tabanga hong ki mang de tai Bible sanga jo hung chung nung de tai Bible sang yong ka sim num zoi ti a comment zo siwa su ke tai jong le mil a het the pen pu German le aloi phab akam chang ta phone doi tan ke man ke henai ki ti hi Bible tabangai tai di su ke in so ting ta le alam kai phab mi tam ta yu syong pulpit chunga din do siu le sermon pat na ding le sermon khum khan ding le mi pi ki til khon ding le inspire bol na ding ke man ke henai ki ti nga asim jing ai tan pathin thugu lo pi pen a phone do na revelation tia a het khat choi tan hi ji pa chu he ma hi chu het dio dunia Mordecai movement ahin phu do yong hi chi inspiration apan achu phut na changa hung ki pi do pa chu he mai so ting tal I het diu khat chu hi chi ke ma ke henai ki ti ben hi a motive le na pathin thu a hi lo dan setana kon hinan ki chin ta ni saying tawin avia welin ka repeat nom po ya chi ke man ke henai ki ti hin to adoi le tuk chi pi ham iti ai le pathin thu su mang na ding mi ho hi pathin tu ta ki gam hlat sa ding leitu la to ho si hi pathin thu a ko na pui mang ding ke man ke henai ki ti hi pathin thu sanga chung nung zo a gel sa na ding tia hlepna le khabung ke pat na chu hi cho chuna ba na
pu doctor hegin kiti pa hi ko hemiti kiti nga hele thila pu lei tu la hunga kapin ni ko December date 5 heta hung phung pa chichu ama hin vanui pumpia phun do na dinga na December 5 hi Jesu pin di ta hitai tia phun do na dinga nasata ama lema hung kipido a athu hin sei jaw pa chu hikit na ya chu hi cho hin het su ke dio chu tiang ta le GMFDI movement hi ipiham GMFDI movement kiti hi gospel ki pan to pha sei phong ning le mi tam ta Krista mel hoina le ki pan to pha puilut na ding he po in thilata san na ding le pathin thu su mang na dinga ki phut do ministry ti daute elo le movement choi GMFDI kiti chu hi chi ho mu na ko na chu na ata san na hin bul phu pa chu a hi he ipu he gin hi ama chun tu ni hin Mordecai movement a input do in kugite in pathin lungdai le ba biblical dungzuya gal is san diu lampi sun chu pathin e het sa chu he tia a in pat do kita chu ai le azo langa ka hin sei si GMFDI ki bul phuna ke man ke nai ti ho December 5 ma hung ping ke ti ho si chu abon chakya pathin thwa ko na mi te puimong dina satan na to na ngan a hi in ti chu isai tawin hi chiang ki bul phu pa ma chun tu nai Mordecai movement hi pathin nung dia gal sat na ding tia a hin pat kin hi chu iwat kit ti ngai le satan na sata sung gila hi ama hi e kukinam pumpi pathin thwa ko na puimang tha te na dinga hi satan na sata thawa nu hi dan ki moi satan na tong hi dan ki chinta ki moi aye chu Mordecai movement kiti ipiham Bible a kon tham kha context lai tewin iniwat chin ni tu na Dr. Hagin in Mordecai movement ahin hil good dan le Bible a Mordecai movement dan hi ipiham ti phadi ke cha iwat diu ka dai ni amas bena Mordecai hi ko ham ipi ki sei na ham na Bible dung ja tham kha iwat diu ka dai I het su ke bang wa Mordecai kiti hi Esther lekhawa da the most center figure hi cho na person hi cho mi poi mo pen hi cho ama chu iwat na hi le Persia te capital su sa khupia juda te su le sa num na a ama jong su le sal kha ani jaw mi kha chuni cho Mordecai ti pau hi chuting ta le Mordecai hin khwa het khat uchu chaga nu mai khat ain ki sina ain ki wa chaina leng nu khat ki su cho hi chu Esther ki tinu chu ni hi cho na hi chi hin sin do pa cho ni hi cho chuting ta le Mordecai ki ti hi phadi ke chai ve ti nga hi le amai pathin ging ni in pathin dan thu pal ke ho ang sunga bo khup lo me mi khat hiya jang kya pathin ani ve mi khat ni he hi chu Mordecai hin khwa ko na ki chin tai mu do khat chu ya chi vet ti ngai le Mordecai kitia hi chi pa min chu ahin pana ama hin ama suffering dan hole ku ki te suffering dan ho chu me be ding gut na hi cha chu mi ten I dei pe no separate administration dal na dinga hi chi Bible min chu hin patna ai wanga ale lang ko pathin thwa ko na ke mang zal na dinga inam pung pe pui mong gut dan hung ki modi cho I het diu khat chu zon bunga chang som thum lo ko som li ku sim tingal nongon pathin thu na sim jiwe ahin hi chi pathin thwa chu keima thu jing a het sa ahi ati cho Jesus Christian ki chin ta na Bible thu Genesis sa pa na Revelation kiti hi apum pia keima thu jing het tu sa he ti cho baka Yesu Noah te tu sim Joseph te tu sim koi te tu sim yong la atup le adoi thu pi pen a gold chu ipyam ki tingal only Jesus Christ cho ya cho Bible hi the testimony of Jesus Christ kiti cho na hiya chu tu nya Mordecai tu sim hi pathin ging mi in amma tu sim jong isimai le type of Jesus Christ ti ki chin ta ki moi type of Jesus Christ Mordecai tu sima ko na Jesu ki chin ta imune di penu chu Dr. Hagin a hi ko na separate administration ngol pi ding a hi ilung thimwa a hin hetlut gu cha ti chu na het diwi ya chu Mordecai hin kui phate ke chan beto type of Christ a hi nai ki chin ta ki mun cho ama chon na ama hi na a character lo beto Jesu Christa to ki bang su ke suffering gen the thu dan ha beto Jesu Christa to ki bang su ke aban tan a chaina su lo pia om dan jong Jesu Christa su lo pia dan to ki bang su ke cho na imu su ke chala a character an nem dan pathin thwa din dan mi mai wat lo dan a bon kya Christa character hi cho na ban ta le suffering anei dan ho ni sei su ke ta sala na gen the thu dan chu pakai Christa gen the thu dan ho imu the ne dewa Mordecai tu sim Bible anu cho na hi jo zo si
Hichi typological representation zo si interpretation zo si abon chakia Krista vet sa na dinga sedong ani cho chichu Mordecai in khwa kona ki mudo thai cho ai la tuna Dr. Haginin Mordecai movement upon achu inspire kani etia ahin saya na inam pumpiu hi Krista ngol pi ding hitalo na pathin thwa din pi jang ke ni ding ngol pi na hitalo ama hin wangam kinep na jong ngol pi ding hitalo leisi kinep na jo ngol pi ding leisi na lol hin le success ding pas kop neu cha ding a hi ei pui go da hi chu ipi a hin sem ti ding ale GMF DI le tu lang ki phung pa chin minisia thila pu hi cho hi chi thila pung ki phung pa chin pi se ya ke ma nong ho hi kanam dei lan ta kong lan nei ta we ya chu nam zo si sanga len zo ding le lo pi ding a ku ki nam pi hi kong lan nei ta we ati cho hi chi pa ku ki nam pum pi thila pun ahong lan pen chu inam pum pi wa hi conviction ila thina di wa hi to hi inam pum pi ingai chat peno main point separate administration pen ta chu ahin mana cha chu ku ki te zo si hi pathin tu ta sanding thui te lo very neutral level kha koi theina dinga chu political movement a hi ein cho thau gu cho hi chi political movement a chu cho thau ding mi yo si chi muna chi in thanok ta ting le amma tu sia kona conviction thana na na chu pathin thu niaw khat a hin pat ding hi chi a pathin tu pat lo si chu laya inspire hong chan na ke man ke na ki ti le khabwa kona ngan chu hong kit ding political movement a mi kha convince zo sa chu ke man ke na ki ti pathin thu tamang agyal pen chu hi chi pen chu a hin pat kit ding ta le mi te lung thim chu convince sai ding chu ting tal inam pum piu chu thilo ki sugam diu ti chu leitula hong ki phung pan atu su bulit na ding channel lin ta la movement lin ta aran pen chu hong hi ji ya chi ki chen ta hi su mi pi hon imu do di ka sei pi nom na hi su kevin pha ta ke cha careful re-examine bolwa pathin thai ta sana ibul phu di ka dei sai ai le aman in sei na chun ku ki te chun a way of life a in a diu chu separate initiation i mut pe han lang yan ne pe han lang i ki tho pe lang i pi yo le ingol pi diu le i hin pi diu chu separate administration in he ji separate administration i mu lo wala i hin lo ta po ati cho na mu wam so pi to ka sei cho ta ngai to ong ke patna Mordecai movement ong ke patna chu ipi se ya biblical pathin lung dei context a gal san ning ati ai le pathin lung dei a chon ning te chen pathin thu ki ngol pen lang wangam thangai na ki nei han lang thagawa hin na ki ngai poi mo han lang pathin thwa din na le pakai thu pi bonga chon na pa chu ki ngol pi gut den pa chu mi him te motivation ki bol ki lom ta hin tu nya hi separate administration a ngolding hinding lam vai dan ding chu ipm motive ma chun attitude chu ipm ka sei thim be pon yong la attitude chu ipm a goal chu ipm mi zo si pathin tu to ki gam la na ding lam pi lin pe re chu na aye chu bible tu to ki kal di chu bible ai vet ding ale ingol pi diu le i hin pi diu le i hin no pi diu pathin tu gospel bo he ti chu na solcha polin khwa kon ni khiliti wen ama chun bible la ingol pi dul ihin pi di pi tiam ama hin leisina gam tum mu na ding le leisina ipiha pathin thu to ki gam lat na dinga ipiham khat nyeu cha khat gial na dinga hi pol hin gospel ki ti hi an hei koi lo be dan ki mu cho dunya hi ku ki te in separate administration ipiha tun son ading long hi lo na tunia ka sei no mi separate administration hi mu po te ka ti na hi pon azo khat le ani yel hil kham ka dei ma mai i mu diu ka dei in Israel diu ka dei yong le amotic pen zo di la wai la ka dei thi la we hi chi lei sit thu jing mei mya ki sa bui na ding i ma cha hi lo khana chu ipu pau he gin gospel cha ai ko ya inam pum piu hi chi a chu ki ve ngol dinga e motivate e bol ko ni hi chi pen chu tunia ipu sol cha pol in ki chin ta gospel to ki kala hi dan a sei na pe kamu sa gu jewa chi kan sei rom mung kha chang som na ki sim ti ngai le sol cha pol ki chin ta se ke man ke pan tu pa hi ka za cha pi hi le je chu ko hi le ta san chan chu hu hi ngam na dinga pathin ta hat ka phu na he ti cho mo wa sol cha pol en angol pi le a hin pi gospel bo hi ti ki chin ta na mo de ex mung som ni chang som ni lo hu vekit tam bible in pi sia ke pan tu pa het sa ding hi ka chei mo su po le ka hin lo thu pi pen chu he di ki cho bole
na aban ta le 1 Corinthians bung ko chang som ni le ni ho ko isim ting ale ipu Paul hin bi se kin itilam ham khat a khat toin hu hing na hu hing na nei te na dinga mi zo si dinga iza kai ka ki su ji he ti cho kangol pi he ti na hi cho athing plain language a sai dinga chu mi hin pathin thu amu ning po wai le ama phat chum na ding le pathin thu amu thein na chu ipi bol le na kangol pi ti cho chon sit a sei nai lo chu chi mi khan pathin thu mu thein dinga chu ka tha zo ka jung lo si ka sengin sumle pai sen ni na ka seng ning in pathin thu mu thein ni pal pan kalanga me ti nai cho chi chu na pathin thu mu na dinga sol cha poli crazy cho na crazy jing cho tunya ipu pau heginin leisi thua go khat mu na dinga crazy nga ya ti cho bol in wang ki pana thu pho crazy hi nga ya ti cho ingol piu nga ya ti zo man da le lai ki chen ta kam chang ta in se cho second Corinthians bung nga chang som le thimo cho ani ve git kangol le pathina dinga ngol ka hi ati ing cho imowa ngol na ding kiti pathina ding abo ngol nga he so pitio leisi na phachum loading khana ngol lo be ding aye chu ki chen ta he so kewi turin pathin thwa ki chen tan ding dan hi tiwin pathin ging mi ten hi lewen tu na i bui naw gal hoi hi be ta chong le hi chi gal ahum mom ta hi jong le i chon sit je hi i bol khil je ong ti ti ngai ta lo aye chu vanui le si a Krista thu tip gui lung sangan hi chu le si na ninun lam ting le ki dauna gal tu tangom ding gam khat le nam khat le nam khat phung khat ti ho asyo jesu na gui lung ngan hi hi chi mo na a gui lung a pang chu i ti ni ti ong le am nam wang si i u chi hi jing we pathin no asim phat thei thili lo we judai skaro chen he chula a ping lo hele ti cho na miem cha pa zu do ding chu prophecy gui na ding hai ti cho jesu a yin la hi che a zu da hong pang ding pa chu a ping lo le mi wang phai de ti cho chi ta bang chu hi cho jesu ninu lam ting le chon sit pun je a hi gal thu thang tam ding nam khat vai khat gam khat ki do ding ati ai lai chia ki do la hong pang kha ding ho chu a ping ani ping lo lo i wang phalak ngap diu hi ya tu nya a ping khala ai pan ta yo hi chi mu na chi mu cho ya chu mail hi gal kha chu gatum mat na pathin hung ki phuna dana ila wa hi cha cha pathinin bible la athu phun sa a hi zong le ke man no ho ka ngai lu jiwa thu phun khat ong pi ni tawe ong ki na ding ai chi gala hin man cha ing ki ti chu ki hlat na lin pen le ki hlat na bul pi pen le inam lam vai na diu thu pi pen e ya chu satan hi chi bible sanga thu pi zo dinga ke man ke nai ki ti pathin thu ong phu do pen khu inam pum pi wa ita san theni dewa tu nya a hla cha pu doctor hegin hi Mordecai movement a hin phu do sa he kanam ni te chi chu ne he so ke dewe ya chi Mordecai movement a lu si hi pathin thu ngai na jong anei the ta lo diu van gam hangai na jong anei the ta lo diu pathin thu ni pi sem ti ho jong alung thim wa am the ta lo ding a ge lo chu ku ki te thu bo hi ku ki te thu bo ai chu ong lhem pau chu ku ki nam langa hong ka he ti sula ya chu bui pi chu ku ki bo hi ding hi chi ku ki bui pi lai ta chu man tha na chuk dan diu hi chi man tha nan ei chuk dan diwa satan in lam kaya hin dan pen chu hilaya isam sao pau ipu pau doctor hegin hi ti chu kanam mi ten tu na ki chen ta ne het ding hi chi ta bang satan in aman cha kidang ta aman cha khat interview bol le YouTube channel ho jong hi pathin na chungwa thu tan nai lon sa di phada ke chana ki het diu jesun ki chen ta sei ke manung na zui di wai le ka cross ngol pi ben ti take up your cross and follow me ati na nitin phatina imut piu inek piu idon piu ikalsun pi du chu cross e separate administration ai boy ex bung khat changu ki chen ta bible in piece yam na separate administration na bu han phada ke chan betau chi sol cha te bung khat changu na ko sei juten jesu christa komado lord will at this time restore the kingdom of Israel ati cho tu na yon separate administration ingai chat bang wai jesu christa koma chu juda te ho in asei juite ho in Israel gam tung do na dinga separate administration ni thu mu cho jesu ni pi don bonam separate administration chu ji lei si hei boy van gam kapa gam he hi je gam chu inga diu he hi ye chu no na ni tong min ke pan tu pa phungun mi tam ta ke pan tu pa het sa on lang ke man no ho na separate administration gam nom ta ga gon pi we ti na hi chia chun ngol pi win hi su ngol pi win ati pathin tun chi chu ki chen ta sei lei si na cham khat jong pang lo ding cham khat
ka mai dinga nuksa na ding mai mon ki sabu hi bin ti chu pathin tun ki chin ta ai hil naw ya chu tu nya hi chi pha ta ke cha het thim ni hi ka sei do nom hi aman dal philippi bung thum chang som ni chu iwat na he ai ho citizenship hi le si na hi po van ga ma he ti ya chu bible ki ti very spiritual things ngan hi cho spiritual things are relatable ngai tu na Mordecai movement Christa mel hoi ta mu theina ding Mordecai to simpen chun nang in la do a hilaya thila thu pha to ki tu theidinga movement khat na in pat do inam pumpiu thila khat ta san theina dinga thila pun na man cha namuna puilu te na na hingot na pen hi ku ki ngai lu nei pon ku ki te man tha na satan to na tong khom ni ti tu na ki chinta namu so ke ding ka tiam no men Matthew bung gup chang som thum la thum pathin lung de ya yum ting leo pathinin separate administration hi taw hi tivin taw lo de la pathin ap deu kanam mi te chu pathinin ke ma a bel ting le atis iptama pathini bel diu ha itama pathini bel diu pakai thu bangai chonwa na thu pa chom lo ding ipi ha pathin to ke kal na de ding thila thu ho pau ta sana pathin i gut vai le i ti tong le e ho denga gam tum muning sum lo ding bible ke chen ta sei ama san ama gam le chon phat na hol ma sa ti ipham ma gam le chon phat na pakai thu banga chon ki ti le pathin thu banga ki ti ama gam le chon phat nai hi chia chun po po ding gut pathin in tu na igamu hi thi san nai san su ngai lawa kacha te hi kei malung dia chon te hi gam khat ki pi ho mi yo sang tung sang he ti le ni khat ka thili thei di chu government ko mang phin pinga isam long hoi sao ngai lo sam hoi sao ngai lo na itin hoi sao ngai lo hanot loam ngai lo an long ngol ngai lo pakai lung de ya na chon thein ni an ngolin pakai lung de zo anom thein ding zo in kitip na ne ai le na sam lo chu sao tang kho lo pi chu ai na leisin apa chom lo dinga pathin tu to gi gam hlat na sam su sao lo de ye chun so piti ho pha te ke cha i gel du ka da yin ai chu ipu pau doctor hegin hi het du khat chu ka sei ta in thila thua ki bul phua hi ta bang movement him phut pa in hi chu movement a lut zo si chun pathin tu to na gi gam hlat su ke dingo na bui piu chu ku ki bo hi ding na ngol piu chu ku ki bo hi ding na hin piu chu ku ki bo hi ding hi chu ku ki chun na hin hu lam dor thagau thua ko na gam hata na pui mang di hi ti tu nya mol be bra ka hin sei in ye chen angayo si lungthima pathin thu sen lang a thuet thim thena episode ke ta di chu ka hin sei nom he ka ke pai